ଲୁଚାଇଛ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖବତୀ କେଉଁଠାରେ ଲୁଚାଇଛ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖବତୀ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ କୁହ ପ୍ରିୟା କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା ପ୍ରିୟା ମତେ ଏକା କରି ମତେ ଏକା କରି ଘର ବରସା କାଳେ ପ୍ରାଣ ସହି ଲୁଚାଇଛ ଚନ୍ଦ୍ର ଛାଡ଼ିଗଲା ଚିରଦିନ କାନ୍ଦିବାକୁ ମତେ କାନ୍ଦିବାକୁ କଣ କରିବି କଣ ନାହାନ୍ତି ମୋର ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କି ଉପାୟ ପାଇବି ତୁମକୁ ପ୍ରିୟ କି ଉପାୟ ପାଇବି ତୁମକୁ ପାଇବି ଅଥଚ କାହିଁକି ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ନ ବୁଝନ୍ତୁ କିଛି
সর্বশাস্ত্র বিচারতে হই জ্ঞানী মানি মাত্র পরায় বনে কলুষ খণ্ডন প্রভু কহিলে সুগ্রীবর বর্ষা কাল শেষে স্বর্গ সহ প্রবেশিব মাল্যবন্ত গিরি চতুর্দিকে পেশিকার সৈন্য সামন্তଙ୍କୁ সৈন্যଙ୍କ ভারত আনিতে তব পাশে বাবুরে লক্ষ্মণ প্রভু মতে অতীতর কথা রাজভোগে মগ্ন হই বীর সুগ্রীবর অন্তরରୁ ভুলিগଲା ସୀତା ଠାବ କଥା ସୁନ୍ଦର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋହର ବଚନ ମୋ ଦେଶ ଜଣାଇବା କିଷ୍କିନ୍ଧର কিষ্কিন্ধা নগরে ମୋ ଆଦର୍ଶ ଗଣାଯିବ କିଷ୍କିନ୍ଧା ରାଜନେ ସୈନ୍ୟ ସେନା ସୈନ୍ୟ ଧରି ପ୍ରତିକୂଳ ରଣ ଶକ୍ତି ସନ୍ଧାନ ସୈନ୍ୟକୁ କରି ନିୟୋଜିତ ଯଜ୍ଞ ଅବାଧ୍ୟ ବା ଅମ୍ବରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଣୀକନ୍ତା ବାଣ ପେଶି ଦଣ୍ଡାଇବ ଭୟ ଆତଙ୍କିତ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବ ଅବଶ୍ୟ ତୋ ଆଦର୍ଶ ଘେନି ମୁଁ କିଷ୍କିନ୍ଧା ନଗରେ ପହଞ୍ଚି ସକଳ କଥା କହିବି জানো বাবু পরে আশীর্বাদ সর্বশুভে ফেরিয়াস মোহরি নিকটে ফেলতে প্রভু ପାଇବି ମୁଁ ସତୀଙ୍କୁ ମୋହର ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁ ନାହିଁ ମୋତେ କି ଉପାୟ ପାଇବି ମୁଁ ସତୀଙ୍କୁ ମୋହର ଆସି
କାହିଁ ପାଇଁ ନିଜେ କାନ୍ଦି କନ୍ଦାଉଛ ମୋତେ କି ସୁଖ ବା ପାଉଛ ଏଥିରୁ ସ୍ନେହ ରୂପ କରଜୁରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଗଲା ଚିରଦିନ କାନ୍ଦିବାକୁ ମୋତେ କଣ କରିବି କି ଉପାୟ ପାଇବି ମୁଁ ସତୀଙ୍କୁ ମୋହର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପଠାଇ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଶେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଫେରିଲେ କାହିଁ प्रभु आम्बा मान प्रणाम यशस्वी भव मित्र प्रभु कुह मित्र कहिथिल वर्षा शेष पेशिचार गण मो प्रिय सन्देश आनी बेगमर पाखे काहि पाई अवहेला करती आपण एबे सुनतु प्रभु ओ दंड धारण प्रभु राजीव कोतन तब आज्ञा गंभीरतु मुहिनु कर्तव्य मुई किछि क्षणे पहुँचबे कपिपुर घाट दिजे विदिजे पठाई रपट बाहिनी खोजी आनी देवी निश्चय शक्तिक भारता प्रभु नदेले भारता मित्र द्रोही बाबा भागी होइनी जय